mubandanye kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda. inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Leta y'u Rwanda irahumuriza abanyagihugu bo mu karere ka Musanze mu ntara ya ruguru ko umutekano wabo urinzwe. Ako karere ejo kumvikanyemwo ibisasu vya rutura, ibisasu bituragurika. Ntirengagije ko ku munsi w'ejo hari ibisasu byaguye aha mu Kinigi, ibindi bigera mu murenge wa Nyange n'ahandi. Ibyo byari buturutse ku butaka bw'ikindi gihugu. Kugira ngo icyo nk'u Rwanda cyakozwe mwaranabikurikiye ku maradiyo, ni ukuvugana n'icyo gihugu mukabereka muti ibi bintu ntibisubire. Uyo ni Alfred Gasana, umushikiranganji ajejwe umutekano mu Rwanda. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga wa Somalia yahagaritswe mu mabanga yiwe kuko yoba yaragize uruhara mu igurishwa ry'amakara mu gihugu ca Oman rirenga ku bihano vyafashwe na ONU. Andi naho Afrika y'Epfo n'Ubudagi bisaba ko Uburusiya na Ukraine vyogirana ibiganiro vy'umwumvikano. Ikaze rero mu makuru yacu, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Makuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umushikiranganji w'imigenderanire n'amahanga wa Somalia yahagaritswe mu mabanga yiwe azira ko yatanze uruhusha rwo kugemura amakara muri Oman arenze ku bihano vya ONU. Eugenie Mukankusi aratubwira ibindi. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe Mohamed Hussein Robo byavuze ko mu guhagarika Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abdesaid Muse Ali yanategetse ko hasuzumwa ikibazo cyo kugemura amakara kandi hakorwa iperereza ry'ubutabera ku bijyanye n'uruhushya minisitiri yatanze. Uwo muminisitiri wirukanywe ari ntiyabashije kuboneka, n'umuvugizi wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntiyasubije ubwo yari asabwe kugira icyo avuga kuri iki kibazo. Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yabujije icyo gikorwa mu myaka ibarirwa mu 10 ishize nk'uburyo bwo guhagarika inkunga ku mutwe w'abarwanyi ba Kisilamu Al-Shabaab ushamikiye ku mutwe wa Al-Qaeda. Uko ibijyanye no kugemura amakara bihagaze ntibyahise bisobanuka. Urakoze Eugenie. Ntandi naho Afrika y'Epfo n'Ubudagi bisaba ko haba ibiganiro vy'umwumvikano ku ntambara yo muri Ukraine. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi. Minisitiri w'Intebe w'Ubudage Olaf Scholz yari mu ruzinduko muri Afrika y'Epfo uyu munsi. Yaganiriye na President Cyril Ramaphosa ku ntambara yo muri Ukraine. Nyuma y'inama yabo babwiye abanyamakuru ko umuryango mpuzamahanga ukwiye gushishikariza impande zombi zirwana kujya mu mishyikirano yo guhagarika imirwano no kurangiza intambara mu mahoro. Kugeza ubu Afrika y'Epfo yari yarifashe ku kibazo cy'iyi ntambara, ntiyigeze yamagana Uburusiya bwayigabye. Mbere yo kugera i Pretoria, Scholz yari yatangaje ko intambara yo muri Ukraine ari imwe mu ngingo zikomeye zo kuganiraho na President Ramaphosa. Yagiyeyo akubutse mu rugendo muri Senegal no muri Niger. Muri Senegal, Scholz yari ajyanywe n'imishinga ya gaz mu gihe igihugu cye kirimo gishakisha amayira yo kwigobotora ituruka mu Burusiya. Naho muri Niger, Scholz yagenzwaga n'ubutwererane bwa gisirikari burambye. Nirwo rugendo rwe rwa mbere ku mugabane wa Afurika nka Minisitiri w'Intebe w'Ubudage. Dushimire bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi badushikirije. Tubibutse ko muri kumwumviza radiyo ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, no mu Burundi naho tumutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 19 na metero 22. Turi no kuri site ya internet aho mushobora kuronka amakuru ni www.radio yacu voa.com, no kuri YouTube na Facebook adresi zacu ni VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga binini ni mukanya. Iradukunda Elsa yabaye Miss Rwanda muri 2017. Muradutunga akabazo k'ibihunga bw'ivyuma kuri iyo nkuru. Tuhere ku yindi tukivuga ku ntambara ya Kongo ngo twabivuze mu ntango. Umushikiranganji w'umutekano wo hagati mu gihugu mu Rwanda Alfred Gasana yagendeye abanyagihugu bo mu karere ka Musanze ahumvikanye ibisasu vya bombe ejo kuwa mbere. Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Imbere y'imbaga yari iteraniriye mu murenge wa Kinigi wo mu karere ka Musanze, Bwana Alfred Gasana, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, yabwiye bari bamuteze amatwi mu nteko y'abaturage ko umutekano ari ingenzi kuri bo no ku gihugu. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu ashingiye ku mateka y'agace yavugiragamo yagarutse ku bisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda muri aka gace bigakomeretsa bamwe bikanabangiriza umusaruro. Bwana Gasana yizeje ko ibyabaye bitazongera ukundi, asaba abaturage kumva batuje. Yabasabye kutagira ikibarangaza ngo kibateshe kwikorera utwabo. Hirengagije ko ku munsi w'ejo hari ibisasu byaguye aha mu Kinigi, ibindi bigera mu murenge wa Nyange n'ahandi. Ibyo byari buturutse ku butaka bw'ikindi gihugu. Ngira ngo icyo nk'u Rwanda cyakozwe mwaranabikurikiye ku maradiyo, ni ukuvugana n'icyo gihugu mukabereka muti ibi bintu ntibisubire. Kuko aho abanyarwanda tugeze, twe turangariye iterambere. Ntawe ukwiye kongera kuturangariza mu mutekano mukeya. Ingamba twashizeho mu kubungabunga umutekano wacu zirahari, uruhare rwa buri wese ahangaha rurahari, araruzi. Ntago dushobora kwemerera uwo ari we wese ko yaduhungabanyiriza umutekano cyangwa ko yakongera gutuma abaturage bacu bakuka umutima. Mu mbwirwaruhame ye, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu yihanganishije abo ibisasu byaturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikabagiraho ingaruka. Bwana Gasana yabaremye agatima, ababwira ko ubutegetsi buzababa hafi mu mugambi wo kubarinda gusubira inyuma mu iterambere. Abo byagizeho ingaruka, hari umwana w'umukobwa ngira ngo byagizeho ingaruka kurusha abandi, hari inzu z'abaturage byangije. Abo nk'ubuyobozi ni ukubafata mu mugongo, ni ukubafasha kugira ngo hatagira usubira inyuma aho yarageze mu iterambere. Ariko muri rusange rwose turababwira ko ibi bitari busubire, kandi ngira ngo ku rundi ruhande nabo barabibonye, ibi ntabwo biri busubire. Ibi ntihagire uwo birangaza nkaho hari ikibazo kindi. Nta kibazo kindi gihari, turebe ibikorwa byacu by'iterambere. Kubumvise ubutumwa bwa Minisitiri Gasana, bavuga ko byabateye imbaraga zo kuba bashobora kumva batekanye. Ni ubutumwa bwiza buduhumuriza kandi butuma dukora dushishikaye kuruta uko twagakoze dufite ibibazo ngo umutekano wacitse, kandi twe dusanze twibereye mu mutekano wacu neza nta kibazo. Twari dufite ikibazo kuko kumva ibintu nka biriya bigutunguye bikakugwirira, ufite ikibazo uhita ugira ikibazo. Ariko iyo umuyobozi aje nka gutya akahumuriza abaturage, biba byiza, natwe twumva ko umutekano guhagarutse nta kibazo, ko turasubira mu mutekano nk'uko twari dusanzwe tumeze nta kibazo. Ni mu gihe kuri uyu wa mbere ibisasu bikimara kugwa ku butaka bw'u Rwanda, abaturage bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira. Dufite impungenge kuko uwabikoze ntawe tuzi yari wenda aragaruka. None sibwo kwa gitimbuye tutabizi tuzahaganye. Dufite impungenge rero n'ubundi ko tutararyama. Turasaba ngo baturinde n'ubundi baduhagarariye, kandi na Yesu atube maso. Twakijugunye umuntu akaba baye igishwanyu, si twabibonye ko ari ikintu bajugunye ico gisasu kigahingagura umuntu. Uwo muntu wamubonyeho? Ego hari basamaguru rwose ntiyacagaguritse. Ubwo turabufite, none si bari bantu bakatsindwa n'Imana bahera iyo ngiyo, ndibaza kudutesha umutekano mukeya. U Rwanda ko rwubatse, amahirwe twagize nuko abayobozi bahise batugeraho, abasirikare rwose, ingabo z'igihugu zaza zitabara, abakomanda bahise baza rwose baduhumuriye ati muhumure, ibi ngibi ni iterabwoba bari kuza kudutera, mwene muhumure muze mu mago muryame. Mu ijambo rya Minisitiri Gasana yasabye abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe ku kintu cyose gishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Yakuriye nzira ku murima uwo ari we wese wahirahira mu guhungabanya umutekano. Abandi batekereza ko bashobora guhungabanya umutekano w'igihugu, ibyo byo rwose izo ni inzozi rwose, n'ubifiteho ingingimira. Ariko ntekereza ko mwe mwatanga ubuhamya kandi ingamba nimwe mwazifashe. Nakwibutsa ko mu gitondo cyo kuwa mbere w'iki cyumweru ariho humvikanye ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Musanze, mu mirenge ya Nyange na Kinigi, no mu karere ka Burera mu murenge wa Gahunga. Ibisasu byakomotse ku mirwano yashyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo zifashijwe n'iza MONUSCO. Ibisasu bikarenga bikagwa ku butaka bw'u Rwanda, byakomerekeje abasivile benshi, binangiza umusaruro nk'uko byatangajwe na Minisitiri y'Ingabo mu itangazo yashyize hanze. Agace ko mu majyaruguru y'igihugu kegereye ibirunga kakunze kurangwamo ibikorwa bihungabanya umutekano b'abahatuye kuva mu myaka ya za 1994. Iyo umutekano muke udakomotse ku barwanyi b'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ukomoka ku bushyamirane bushingiye ku mipaka y'ibihugu byombi. Bagira ubusajwi ry'Amerika mu Ruhengeri mu majyaruguru y'u Rwanda.
urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Mu kanya kari imbere twizere ko tuza kuronka mugenzi wacu Ali Asankara Darius atubwire ibindi kuri iyo nkuru muri ako gace k'igihugu. Iradukunda Elsa yabaye Miss Rwanda muri 2017 yashikanywe imbere ya sentare y'intango ya Kagarama i Kigali kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Idonido ry'inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi ayitubwira. Ku rukiko rw'ibanze rwa Kagarama, Miss Iradukunda Elsa yari ategerejwe n'abanyamakuru benshi bifuzaga kumufotora akiri hanze, ko mu rukiko bisigaye bigorana kuhafatira amafoto. Yavuye mu modoka yambaye amapingu ku maboko, yari yambaye ipantaro n'ishati bisa, afite dosiye mu ntoki yasaga nk'ikingirije amapingu yari ku maboko ye. Yagaragaraga nk'ufite ikiniga mu maso, ubona yabuze aho ahungira abanyamakuru benshi bacicikanaga kumufotora. Kuva yafatwa mu byumweru 2 bishize, n'ubwa mbere agejejwe imbere y'urukiko ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Usibye abo mu muryango we n'abanyamakuru bari benshi mu rukiko, nta mukobwa n'umwe witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda cyangwa se uwegukanye ikamba wagaragaye ahari kubera iburanisha. Mu rukiko Elsa yahise asomerwa umwirondoro we, avuga ko ari wo, ahita asomerwa ibyaha akurikiranyweho birimo icyo gukoresha inyandiko mpimbano, gutanga ubuhamya bw'ibinyoma n'icyo koshya abitabajwe mu nzego z'ubutabera. Miss Iradukunda Elsa n'umwunganizi we Maître Nyamwasa Raphael bahise basaba urukiko ko urubanza rwabo rwashyirwa mu muhezo. Wunganira Iradukunda Elsa asaba ko urubanza rwashyirwa mu muhezo kuko asanga aribyo byatuma uwo yunganira aburana atekanye neza. Abishingira no ku mazina y'abavugwa muri uru rubanza bakeneye kurindirwa umutekano. Ubushinjacyaha nabwo bwemeje ubu busabe, bugaragaza ko nabo bwifuzaga ko uru rubanza rwabera mu muhezo kubera uburemere bw'iyi dosiye, ko yaburanishwa mu muhezo ko aribyo byaba ari byiza. Urukiko rwahise rufata icyemezo cyo gushyira uru rubanza mu muhezo nyuma y'ubusabe bw'uregwa ndetse n'ubushinjacyaha. Iradukunda Elsa wabaye nyampinga w'u Rwanda muri 2017 yatawe muri yombi mu ntangiriro z'uku kwezi. Urwego rw'ubugenzacyaha bumukurikiranyeho icyaha cyo gutambamira ubutabera no gukoresha impapuro mpimbano mu kibazo kirebana n'urubanza rwa Ishimwe Dieudonné ukuriye ikigo cyahoze gitegura amarushanwa ya nyampinga w'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Igira hirya ariko madamu, winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera, muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu. Yego rata, uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo. Ariko abirasi bimuhumuruka mana. Shofe, wenda unashaka uri iwacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yabababababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habandanya kubera ingwano hagati y'abasirikare ba leta n'abagwanyi ba M23. Umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ali Sankara Darius aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Turi kumwe ku murongo wa telefone. Ali Sankara, muri aka kanya ibintu byifashe gute? Ali Sankara, uratwumva? Ndi kubumva, mwiriwe neza. Ubu ndi guturukira Ikivumu, aho habaye imirwano mu misozi bita Inyundo gati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo z'igihugu za FARDC. Kuva mu gitondo cya kare ubu abantu bose bari guhunga, bari kumanukira Igoma. Nibyo turimo mu kanya ahangaha. N'ubu unye ibyo izo ngwano zirabandanya, n'ubu unye amasasa aracavuga. Kuva n'ubu abayobozi ni abo b'intara cyangwa abayobozi b'ako gace muri ako karere nta n'umwe wari wavuga. Kubashakisha bose bakavuga ngo tubanze twicare, bari turindire, bari burebe ukuntu bari butuvugishe mu masaha ari imbere. None abanyagihugu kumbure bamwe mu bariko barahunga canke bari ngaho muri ako karere bavuga ko amasasa aturuka ava he? Mwavuganye bavuga bati?
abo twavuganye bavuze ahubwo ngo amasasu bitari guturika mu Rwanda harimo ibitekerezo bitandukanye. Abandi baravuga ngo yaturutse mu Rwanda hari abarwanyi ba M23, abandi baravuga ngo ni RDF, ariko abo tumaze kuvugana nabo bavuze yuko ari amasasu y'abarwanyi ba M23. Muri bo harimo bamwe bambaye imyenda y'igisirikare y'u Rwanda, so ntabwo twabonye aho twari turi. Bakongera bakavuga bati ngo ni kuva mu gitondo munsi ahubwo nibwo intambara yatangiye. Abandi baratubwira ngo hari abantu 4 bashyigikiye kise ya nani ya renseignement cyangwa abamaneko abo baturukiye mu Rwanda ari 4 nibo bafunze ejo mu manywa, kugira yuko baje kubafungura. Abasirikare baturukiye mu Rwanda bo baje kubafata, uko abakongomani babyumvishije n'ingabo za FRDC niho hatangiriye imirwano. Ariko ubu bose bafite ibitekerezo bitandukanye, ibyo bari kutubwira uyu akavuga ibi ngibi n'undi akabivuga, ntabwo twari twamenya ukuri, kuko kugeza n'ubu nta n'abategetsi bamwe bari bavugaho. ni ukuvuga ko amakuru ataramenyekana neza. Twizere ko mu kanya kari imbere uza kuronka umwanya wo kuyanonosora neza. Ariko hari abarapfa muri ako gace muzi igitigiri cyabo cyangwa bakomeretse, hari ikirononekara mu buzima bw'abanyagihugu aho muri ako karere? Kugeza n'ubu nta nubwo twari twamenya umubare w'abakomeretse cyangwa abagize cyangwa abaguye muri iyo mirwano. Turacyabishakisha kuko guverinoma niyo yaduha umubare wuzuye. Babonye bamwe muri bo bari mu bitaro hano Kibumba, mu karere ka Nanika, aho mu karere ka Kibumba n'ahandi hantu bita Kanyarucinya bari mu bitaro, ariko kugeza n'ubu guverinoma ntabwo yari yaduha umubare. Niyo mpamvu turi kurindira wenda turebe ko guverinoma yaduha uko bimeze ibintu byose. Ego Aliya Sanka, urakoze cyane, ubandanye dukurikiranira hafi izo ngwano ziko zibera muri ako karere. Twizere ko uri ahantu hatekanye. Turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye. Inshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. radiyo Ijwi ry'Amerika, amakuru n'ibiganiro birabandanya. Mu Rwanda hari abavuga ko inkwano isa n'iyabaye ikiguzi. Byifashe gute? Byotorerwa umuti gute? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi n'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika baraganiriye ko iki kibazo na Venanti Nzobonimana, umuyobozi wa Gwamrek, ishyirahamwe riharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu Rwanda. Inkwano iyo urebye usanga mu gihe turimo isigaye ku izina, ariko yarahinduye isura, kuko turakosha turakwa, ariko mu by'ukuri wareba icyo bivuze wagishaka rimwe na rimwe ukakibura. Ugasanga rero tugendera ku byahise cyane tuvuga ngo ni umuco, inkwano ni umuco, ariko wareba uwo muco ugasanga ahanini hari uburenganzira bw'umuntu cyangwa bw'abantu ugenda uhonyora. Icya mbere, umukobwa ugiye gushyingirwa
tumubonamo umukobwa ufite uburenganzira nawe ufite ububasha akagira ubwenge akagira n'uburenganzira bwo kubaho. Ariko inkwano twaje kugenzura dusanga nk'abantu twimakaza ihame ry'uburinganire hari abayuririraho akavuga ngo naragukoye ngo ufiteho ububasha. Ufiteho ububasha yamara kugera mu rugo akumva ko agomba gukora ku mugore ibyo ashaka byose kubera yuko yamukoye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukuvuga ngo inkwano iyo tuyirebye mu mateka nibyo uko babivuga ubundi cyari ikima neza cy'umubyeyi wareze umukobwa. Ariko icyo gihe iyo turebye uburyo ubukwe bwakorwaga umukobwa ntiyanamenyaga aho azashyingirwa ntitugera mu bihe bya mbere y'abakoloni. Umukobwa ntiyamenyaga uzamurongora, yamenyaga uzamwakira, gusa imiryango niyo yumvikanaga ikajya hariya ikunga ubumwe yarangiza igahana abageni. Umuhungu nta ruhare yabigiragamo, umukobwa nta ruhare yabigiragamo. Ariko noneho iyo urebye muri iki gihe umukobwa n'umuhungu barakundana, bamara gukundana ahubwo bakaba ari bo babwira ababyeyi bati nimudushyigikire dushobore kuba twashyingirana. Abifite barabikora nta kibazo gihari. Ariko hari aho ugera ugasanga ntabwo ufite inkwano, wasanga utayifite bakakubwira bati wowe umukobwa wacu ntabwo tuzamugushyingira. Wa mukobwa abujijwe bwa burenganzira bwe bwo gushyingirwa kandi itegeko rirabumwemerera. Ugasanga wa muhungu nawe abujijwe uburenganzira bwo kuba yarongora kandi nawe afite ubwo burenganzira bwe, itegeko rirabumwemerera. Noneho ugasanga na rya hame ry'uburenganire rihonyorwa kubera yuko umuhungu niwe wagiye gusaba akajyana ya nkwano bagurishije isambu ya se cyangwa se nawe agurishije ibye kugira ngo abone ya nkwano. Ugasanga iryo hame ry'uburinganire ntabwo ryubahirizwa. Ikindi ureba usanga umukobwa nawe muri kwa gushaka gushyingirwa hari igihe asenyera iwabo, kuko ibishyingiranwa agomba gutwara ni ibishyingiranwa bigomba ngo gutuma agira agaciro imbere y'umugabo. Nzamwita mu by'ukuri iyo urebye usanga impano ari ikibazo kigenda kirushaho kugenda gikomera, kubera ko uko umukobwa umukoye ni nako mbese bibyara amakimbirane mu muryango, cyane cyane ko abantu baba babikomeje cyane aho bajya mu biciro, umwe akavuga yashatse n'undi akavuga yashatse, bituma rero agaciro k'umukobwa cyangwa k'umutegarugori kagenda kagabanuka uko bwije n'uko bukeye bitewe n'icyo kibazo cy'inkwano. Hari hakwiye kurebwa uburyo imiryango yajya yubakira abana ititaye kuri ibyo bintu, abana bakundanye bakabana, kuko niba bakomeza kwita kuri icyo kintu cyane ni nayo mpamvu imiryango myinshi igenda isenyuka, kuko buri wese agenda areba inyungu ze, niba nta nyungu yabikuyemo akarushaho kurakara, mbese ibibazo bikarushaho kuvuka. Niyo hazajya habaho ubwumvikane abana bakundanye bakabana, numva rwose nta kibazo. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika duhamagare na Andre. N'inkwano aho tugeze ubu muri iki gihe usanga umengo ubu ndabifata ko umengo ni urudandazwa rw'abantu, kubera umuhungu ahari arashima umwigeme aho bogiye kugera aho bakamubwira nabo bakugwabo, ugasanga umuhungu bamuca umurengera bakamuca umurengera, ugasanga umengo ni uguciriranwa aho kumengo ni urudandazwa. N'icyo gihe uca usanga n'ingo z'ubu zitagikomera kubera ikizirasambuka cyane, kubera ko umuhungu wewe aguma abona yuko umengo mu bisanzwe yaribwe, ni ukwibwa, mengo yaraguze umuntu nawe umaze kumugura umukozi icyo ushaka, umukora icyo ushaka. Ni uvuga ko ni kwa kuntu zanduru zamaze ziriko ziranduka, ya matati aguma yaduka mu ngo. Urakoze cyane Andre. Urakoze cyane namwe. Venani, uyu muntu azanyemo akandi kantu gashyashya ati ni urudandazwa rw'abantu. Murabibona mute muri Rwamureke? Ndakumva rwose. Ndere yarakoze kuba azanyemo iki kintu gishya, nzamwita we ndi kumwe nawe 100%, kubera ko buri wese uburenganzira bwe bugomba kubahirizwa. Ahasigaye tworohereza abakundanye
bagakundana tukabubakira bakubaka. Ibirebana n'ubudandaza urebye iyo bageze mu biciro bagatangira kuvuga ngo nangahe na Andrea nawe turemeranya kuko urumva niba umuntu bavuga ngo nimutaduha ibi aya ngaya cyangwa nimutaduha inka zingana gutya ntabwo tuza kumubashyingira, ni ikibazo gikomeye cyane. Haba harimo gucuruza abantu rero nabyo ni amategeko, hari amategeko abihanira. Nibaza ko nabyo byagombye kugenda bikarebwa neza ku buryo dushyiraho n'iryo hame ry'uburinganire. Hari amategeko nayo abugenga ku buryo dushobora gushyingira abana bakagira urugo rwiza. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'inkwano. Kuri telefone dufite Muhammad. Icyo mbona kuri ibyo muri ino myaka yacu nko ibice 60 cyangwa 70 tunavuge ni nk'urudandaza baba bariko barakora kenshi. Rero utwe tukiri imisore ntitworoherezwa kenshi, usanga barashakanye n'umukobwa ugiye iwabo inkwano bakubwira, n'umukobwa akubwiwe inkwano akubwira, ugacubona yuko n'ibintu vya mariage no mu mutwe bigaca bikuvamo. Rero ivyo bibaye ko nico gituma no munsi muri ino myaka ubona ubusambanyi bwabaye ndate, kuko abahungu tuvuga ko mu bijyanye n'inkwano ni nk'uburemere batuzaniye. Hanyuma igitekerezo cyanjye genda nishatse kuvuga abavyeyi rero nabo nyene boraba ukuntu nyene borohereza abana mbere bakanabafasha iyo baba bashatse kubakana, bakanabatera basi muri ibyo kugira bubakane bice n'amategeko, haheze bagira umuryango mwiza bice n'amategeko n'Imana. Ibyo bibashimira kandi ni nabyo Imana ishaka. Urakoze cyane muri make. Muhammad, urakoze pe. Venanti, hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya Muhammad? Igitekerezo cya Muhammad icyo nakivuga, warakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ingaruka ishobora kugira ni uko hari abashobora kwiheba ntibashobore kuba bashyingiranwa uko bikwiriye. Hakaba hari abafata inzira y'ubusamo ndetse bakagenda batanyuze mu mategeko, kandi ishyingirwa ryemewe ntirinyuze imbere y'amategeko. Icyo ni kimwe nakongeraho. Ikindi ni uko muri kwa kwiheba hari abantu bageze igihe bakavuga ngo ariko se ubundi kuko ntateze kuzabona inkwano. Ubwo busambanyi avuga bushobora kubaho pe, bikaba ingaruka byo kuvuga ngo ntacyo nkimaze ubwo ntashobora kuba umugabo ubona inkwano, reka ngende njye gushaka abo nibanira nabo. Uyu munsi akabana n'umukobwa avuga ngo ni umugore, ejo akaba yamwirukanye, ejo bundi agashaka undi, ejo bundi akaba yamwirukanye kuko nta n'amategeko azamurengera. Ndi ku Masabo. Yego ndi Nairobi muri Kenya. Ndagomba mu ndarize umutumiza wacu, none se ko bazavuga mu ntara n'agashimwe, hanyuma tukaba twiga turabona hirya no hino mu migenzo y'Ikirundi ndetse n'Ikinyarwanda kuko nicyo kimwe. Hariho ababyeyi bamwe abana bajyaga bumvikana inkwano, ariko ababyeyi bakaba intambamyi bakavuga ngo amafaranga ni makeya. None se agashimwe baraza bakanka cyangwa agashimwe ko kaba kari kose umuntu aragatora. Urakoze cyane. Igitekerezo cyanjye cya mbere. Yego, wari ufite n'icya kabiri? Nayo n'icya kabiri nagomba kugira nk'inama kumbura ababyeyi, iyo abana bumvikanye ati duhurije kuri iki kintu iki bajye bareka kuba intambamyi, bajye batorohereza rwose. Murakoze. Urakoze cyane. Ndi ku Masabo. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venanti we nawe rero wamwumvise. Kuvuga ngo agashimwe nta n'uvuga ngo urabiki. Ushima kuko ufite icyo ushima, noneho wowe ukaba ari wowe ugena. Ikibazo rero cyo mu nkwano ni uko utanga inkwano ntabwo ari we ugena. Ni nko kuvuga ngo niho tuvuga ngo ni urudandaza cyangwa se ni ubucuruzi. Niwe usaba, wavuga uti mfite ibingibi bikeya, akaba atabyemera. Ariko mu by'ukuri uko byakagombye kugenda, ishimwe ry'umubyeyi ni ukuvuga ngo yakagombye kuba ari irituruka ku mutima wa wundi ugiye kubitanga. Harakoze mugenzi wacu Thomas Kamerindi kuri icyo kiganiro cerekeye inkwano, kibazo gikomeye cyane. Aho ni naho turangije ibiganiro n'amakuru twabateguriye.
mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka mugire umugoroba mwiza mubanye mwumviriza radio ijwi ry'Amerika.